U ovom tutorijalu ću vam pokazati na koji način se vrši disk cleanup, odnosno čišćenje diska, kao i defragmentacija diska. Disk cleanup nam služi da obrišemo nepotrebne datoteke, kao i programe koje ne koristimo kako bismo oslobodili nepotrebno zauzet prostor. Postoji više načina da pokrenemo disk cleanup. Ja ću vam pokazati 3. Prvi je klik na start, a zatim u polju za pretragu kucamo disk. Klikom na disk cleanup pokrenut ćemo ovaj proces. Također klikom na start, zatim kompjuter i desnim klikom na željeni disk, zatim properties, možemo također odabrati opciju disk cleanup. I treći način je start, zatim all programs, accessories, system tools i disk cleanup. Odaberemo disk koji želimo da očistimo, a zatim kliknemo OK. Sačekamo da se skeniraju fajlovi i sada dobijamo listu mogućnosti brisanja. Na ovom spisku se ne nalaze programi koje smo instalirali, niti bilo šta što je neophodno za rad računara, tako da slobodno možete izvršiti brisanje ovih datoteka. Također klikom na bilo koju od ponuđenih dobijate opis o čemu se radi i štikliranjem svake pojedinačno vidjet ćete da se veličina diska, odnosno prostora koji će biti oslobođen, povećava. Dakle, ja ću štikliranjem svih datoteka osloboditi 184 MB prostora. Kada ste odabrali datoteke koje želite da obrišete, kliknite OK. Dobijamo pitanje da li želimo trajno da uklonimo fajlove. Kažemo delete files i sačekamo da se čišćenje izvrši. Ono što je preporučljivo je da se prvo uradi disk cleanup, a zatim defragmentacija diska, pa sam iz tog razloga krenula od čišćenja diska. Kada je brisanje završeno, Windows sam zatvara prozor. Što se defragmentacije diska tiče, defragmentacija predstavlja proces objedinjavanja fragmentovanih datoteka na hard disku. Do fragmentacije na hard disku dolazi vremenom dok čuvamo, menjamo ili brišemo datoteke. Promjene u datoteci koje sačuvamo često su skladištene na lokaciji hard diska koja se ne podudara sa lokacijom originalne datoteke. Dodatne promjene se čuvaju na još više lokacija i vremenom datoteka i hard disk postaju fragmentovani, a računar sporije radi jer mora da pretražuje mnoga različita mesta da bi otvorio datoteku. Također ću vam pokazati 3 načina pokretanja defragmentacije. Prvi je idemo na start, zatim u delu za pretragu kucamo također disk i odabiremo disk defragmenter. Drugi način je start, all programs, zatim accessories, system tools i također disk defragmenter. I treći način je start, kompjuter, desni klik na disk, zatim properties i pod karticom tools odabiremo defragment now. Klikom na configure schedule možete kontrolisati automatsko pokretanje defragmentacije određenog dana u određeno vreme i odabrati disk koji želite da se defragmentuje. Defragmentacija je po pravilu uključena pri instalaciji Windowsa, tako da ukoliko želite da je isključite, odštiklirajte opciju Run on a schedule, a zatim OK. Na spisku dobijamo particije koje se mogu defragmentovati u našem računaru. Da bismo saznali da li je našem disku potrebna defragmentacija, označit ćemo disk, a zatim kliknuti Analyze disk. Defragmentaciju je preporučljivo izvršiti već kada vidimo 10% i više fragmentovanih datoteka, ali
ukoliko ostavite opciju automatskog pokretanja, o ovome nećete morati da razmišljate. Inače, za vreme defragmentacije možete koristiti računar, ipak ne preporučuje se da ga koristite kako bi se proces što pre završio. Dakle, analizom možemo vidjeti koliko procenata fragmentovanih fajlova ima. Ja trenutno nemam fragmentovane fajlove, ići ćemo na drugi disk, zatim Analyze. I ovdje također nema fragmentovanih fajlova. I treći disk, nema ništa. Dakle, da biste izvršili defragmentaciju, odaberete disk koji želite da defragmentujete, a zatim kliknete Defragment disk. Ono što se također preporučuje je da imate 15% slobodnog prostora na hard disku radi defragmentacije, a ukoliko nemate, Windows će vas o tome obavestiti. Nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem kontakt formulara na sajtu.